Thawal Laisang Temamadi Lilong Usoi Popida, Chief Minister Okram Ibobina 33/11 kV substation ani Sangakre. Prasanta Misig Matanda Sem Kivakawa Amadi Lilongi JAC Anina Ngasi Ahing Nungedagi Me Taruki Ahing Nunge Fauba Manipur Ban Kaukre. Amadi ILP ki bill ahum pass tauna ba hona bada BJP ki thodang chawi haina Deputy Chief Minister ka khagamna phundokre. Kurumjari miyang tabiribis mutaram okchari hauzik mapungaba pausing Chief Minister Okram Ibobina ngasi Thawal Laisang Them amadi Lilong Usoi Popida Nauna Saba 33/11 kV gi power substation ani Sangakre Thawal Laisang Themda Manipur State Power Company Limited na Saba substation Sangabagi thorom aduda Chief Minister Okram Ibobi Wabagai Kendra gi MLA Fazur Rahim amadi Manipur State Power Company Limited ki Managing Director N Saratna Maroiba Miyosingwena Saruyake ngasi gi thorom aduda company asigi makok thongbo official kya su yauke thorom gamari leinana Chief Minister Okram Ibobina Manipur da mai gi fibam fagat hanana ba tongan bathabak thorom kaya paikhali masida miyam na mateng pidrabadi mapung fana mai papa ngamloi MSPCL na atenma matam gi manungda power substation asi sabalushin bada Chief Minister na thagat pa fundoke ngasi sangariba power substation asina Thawal Laisang Them gi akoi bada hanadagi hena mai fagat hanbada chawna mateng oiragani fundoke aina thajabadadi soigi maikai haibutare maruina thangnariba Lilongi Kendra aduga Wabgai Assembly Constituency Thoban gi Kendra gidi matai haibutare masi mai gi fibam si kitang hana lerambadagi improve tawrani haibasi ai thajarga yamna nungai jabasi masigi substation sina koliba ai ngasai panjariba khun mayam se masida reliable loiba power ki kainosi voltage si sungsoi soidna farani haibasi ai thamjarga ai swaida sumte hanjage jai Amaromda Lilong Usoi Popida Manipur State Power Distribution Company Limited ki Nauna Saba 33/11 kV power substation amasu Chief Minister Okram Ibobina Sangake ngasi thoramanduda MLA Fazur Rahim amadi Manipur State Power Distribution Company Limited ki Executive Director Technical L Priyo Kumar na maruiba miyosingwena saruyake thoramanduda company asigi makok thongbo official kyasu saruyake Prasanta Misigi Matanga Sem Kiba Kawa Amadi Lilongi JAC Anina ngasi ahing nungyadagi Me Taruki ahing nungyay Fauba Manipur Ban Kaukre ngasi UCM gi office ta JAC anigi mute singa UCM amadi amuko gi mute singa apunba mifam pangtholaba matungda pung nifunipan gi Manipur Ban asi lauthokibani mifam adugi matangda UCM gi President E Johnson na phungdokibada ngasi misi asiga mari lenana warep mari laure Warip Sigi Manungda JAC ani punna chatminaba amasung Lilongda kunai gi mayokta leiba mioi kharana fataba thawak tawbadagi Kangluk ki irang lakpa yaba thodok kaya tholakpa thingnaba Lilong gi lup kaya ga UCM amadi amuko ga pullaga thabak changshinba haina yanake amuko gi President Dr. Y Mani Khumana ngasigi mifam asina Kangluk masel gi marakta wakal tanadabadagi tonganba ama tholakpa yabagi chingnaba leramba adu kohal haike JAC Lilongi Convener Tasudina Kawa JAC na Sarkar da Prasanta Misigi Matangda Thamkiba Matam ngasi loirabanina ngasi ahing nungyadagi haugadaba Manipur Ban JAC anina punna changshin minaragani phungdoke Kawagi JAC na state government da thamkiba numini gi matam ngasi losilakpaga loina na ngasi phawbogi losilakpagi mikup phawboda government na maram chaba di response lakragadi JAC na changshin gane haina lauthokiba pung nifun pan ge khongjang asida Lilongi JAC joile khoi chamin nagani Manipur miyam na so masida mapung phana sojok pina bi haiba ai JAC Lilongi mai kai dage miyam dono lokchari ILP gi bill ahum pass tawnaba honabada BJP gi thodang chawi haina Deputy Chief Minister ga khangamna Irom Maizrauda thoram ama yawba lakpada paumisingda phungdokre mana makata na Yellow Missing Kananaba Lamdamasida ILPS Chana Hansi Haiba Wafam Asi Manipur gi miyamna pamliba wafam ga paliba government ka khenabalite bill ahumasi ek onduna chananaba takshin si haina state government na phungdokiba laikre ek onanaba honabada center da takshin minabada BJP gi thodang chawi Congress ki oinadi takshin minanaba sem saduna lai haike
nan Manipuri sing Mikhal Thengnabi yaroi haibasi aangi matung ina yenglabadi constitution na apamba mafamda Mikhal da Thengnaba yaramgani adubu state ki fibamna wafamasi tarain hekta lobi yaroi haina na thairap tawna wafam thamki Public curfew ki matang dadi Deputy Chief Minister na Bill Ahum Act to onanaba praja singna khongjang sangsinba amasung takshilakpa fatte haiba ngamloi adubu khongjang ama jangsinbada aikoi masel punna waminaba khongjang singdi jangsil haningde haiki Ada center da saka pairiba BJP sinau sing ko makoi ki role se aidi yam hina lebran lawi akoi so kan takli taksu takhi gani ado onama Chief Minister so kanigi function kaya da tare thangkhang kaya da so haibi khidini madu koi madu makoi na asan pirapam koi ya ayaba pirapam ngai ba tabran hen lawi adu mani tawri mayam se koi machine antagonize to banatana pot se koi phone makino khandana koi pusen khojin mainana koi dakale daga su haje batare koi phone mak chatlaga ILP chinau sing ILP ki kanugi JC leader sing khangde all political parties leader sing khangde hanu so sum almost same super asum high the lab madudi koi chamin ra su da ka lai radi central salaga sumasi kana to view ayaba PBU haidna akoi request tawrusi hai fa akoi propose to khre ba aduna masi aina mayam da hajani ban blockade ka tawduna akoi masen wamin na bagi type natabada akoi amata in one voice center da koi pressure pi base ai mudu strategy ni hena phagadra haidna ai lawi Amaromda ILP ki matangda pass tawkhiba bill ahum ek olhangadabani haina Joint Committee on Inner Land Permit System na changsiliba khongjang asigi matangda party ki president ama oina kari thodang logani haina ISTV News na hangba matamda BJP ki president oina nauna thau puraba KSS Bhavananda na hauziki di president ki fampu badangai ribana mahaki oiba mot pi ki haina phungdurake ngasi party ki office ta pangthokiba mahapu nauna thau pubagi sinaba amadi harau tayamna opagi thoramaduda makhata na haikibada hauzik leiba Congress government asigi makhada chalaiba tonga ba department singna state asigi chakot thorangi thabak sing paikhatpada asoiba kaya thengnariba asigi matangda government ki maikaidagi accountability fix tawrabra haina yengshinba chatlagani nongmanini asidagi hauna Manipurda leiba department singi chief engineer sing hakthengnana unaba chatlagani haiki Maths yawarabani aina finally sana doisi ai sada tasenga ai confidence leirabra haibadi ai watli kalimagi walinu haibada I still lack a lot of political experience I say honestly haijabani please do not interpret it as I am a son bagi kano in interpretation to kano I must confess I still lack a lot of political experience. Aduna, I cannot work alone. I have to have a team. Aduna, I need team mama I tasenga I darkarali. I ithanda work to wanga. Ngasigi thoramadada hanagi president TS Chawbana nauna khalaklaba KSS Bhavananda da anoba president oina thopuna naba mari lenaba che changsing kusinakhibaga loinana tongan ba party ki miyoi kyana khudolpor kayasu tamnakhi Thangmaiban Kendrada non-local kaya voter list da hapchinduna yellow missing Helen Kibagi mayota ngasi JCILPS Women Wingi Thomisina Lamfelda leba Imphal West DC office da Thomjeng Kre nupisingna DC office da junction na bahonabada security personnel singna gate loan sinduna thamki khongjanga mari lenena Women Wingi convener thongam apabina miyamgi ihau khangba ngamdabadagi Manipur Sarkar na pass tawkiba bill ahum ngasi fawba chanhandabadagi khongjang jangsinbani ILP chanhananaba kanna takshilengai cherakta polling station kharada non local ngakta hapchilamba asi hakjina lawi makoi pumnamak voter list dagi loktokadabani ILPS chanadriba fawba khongjang jangsingani namduna system asi chananaba miyamgi iga kusinarabasu kusinagani haina phongdorakhi
त्रिपुरी मियाम से मुत्खिब याबगी चंदिबा त्रिपुरादा त्रिपुरी मुत्खिबोन सोयदम मुल्लानी अदुना मणिपुर की मियाम की इखेंगा माना ओनरगा पागुबा पास तौगिबा बिल्डो मधु फंगद्री बाबा मणिपुर की अहुम सुबा नुपी लान हौनमगिदमता अदुगी खोंजंग अमगी सरुक अमोयना ngasi नुपी मियाम हौरकपने मदोंदसु हौगिगनी अखोगी इ पीगनी आइना लान परमिशन नमदन लगनी हाबा खोंगबमदे अखोने लेपचेरिबसे लमदम असिगी येलोमी कन्ननबा JCILPS ना चंगशिलपा खोंजंग सिंदा JCILPS सपोर्टिंग कमिटी NS 38 अमदी सलाई अपुनबा दुपी लमजिंग लुपना मपुंगफाना सगोकनी हारी सरकारना बिल अहुम पास तौननबा अथुबा मतमदा थबक पाइखतपियु हाइनसु फोंदोरकली वांखैदा लेबा पंथौगी इसाइकोंदा अयेत अपन पिरकपबु यानिंगदे अथुबा मतमदा वारशिनपुर ओ हाइना जिंगा मखोंग कैथेलदा वाकत मिफम जथक्रे मियोय कयाना सरुक यादुना चथखिबा वाकत मिफम अदुदा नुपी अमना अथुबा मतमदा लाइनिंगबा फंगनबियु हाइना फोंदोरकली मतमदा लेंगा लोइसिंगना मणिपुर पालिबा सरकारना लेंगा लोइसिंगना अथुबा मतमदा वारोइसिंगना मपोरक्तुना अखोइबु लाइनिंगबा चंगबा फंगनबियु हाइबा वाफमसे तेंता कुथंजत वांखैगी पंथौ अमदी लेकाइगी मरक्ता चयेतनबना मरम ओइरगा हौकिबा तांग अनिदा मियामगी इहेउ अमा हौरक्तुना अमांग अता कया थोकिबा अदु चाउना पाउ फाउदोकनबा अमा लेतबदगिनी हाइना इमा लेसेम इना लुपकी प्रेसिडेंट ओइरंबा यामबेम लाबना फोंदोकरे उरिपोक यामबेम लकाइदा लेबा माकी युमदा पांथोकिबा पाउगी मिफम अमदा यामबेम लाबना करिगुंबा वाथो अमा थोकलबदी मदुगी वारोशिन अमा लेफम थोकपनी इशू असि मैरा संग खक्तदगी ओइरोय हाइना खल्ली तांग अनिदा थोकिबा थौदो अदु यामना लाइबक थीबनी अमांग अता थोकिबा अदुगी मतंगदा लेसेम लुपकी माइकैदगी पुलिसता मखल अमतगी वाकतखिबा लेखिद्री तौसु तौरोय अदुबु लनाय ओइना तोंगाना तौजबा अदुना वाफम अमनी नुमित अदुदा लाखिबा पुलिस अमदी मणिपुर फायर सर्विस के कांगबो अदु कौरगा लाखिबा नते थौदो अमा थोकले हाइना लाखिबनी इंग्लिश मरफुद्रा तरुक्ता साफोंलकिबा पंथौगी नाकता फुरुप सुना लाई खुरुंबा लाकनरी मरम असिना थोकलिबा थौदो असिगी मतंगदा नाकल अनिगी मरक्ता फमिनदुना वारशिन पुरकना बहनमिनसी हाइके मैम हाइबिरो खुन सिनबा याबा कोई सिनोक याबा सिनोकजगे अदिगी मसीद लाइनिंग लाइसन तौब चंगजरे मिसिंग अकीबगी मोइद चंगहनिंगबे नुहान नान हनगी कनोम लेगिसु को फोहनगा फ्री ओइना चंगबा याबा सागी मदुगी एटमॉस्फियर क्रिएट तौबदा मतिम पांगी हाइबो अपील तौजगे अमरोमदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना वांखै हिजम लेरक अमसुंग मसिगा थंगनबा एरिया सिंगदा थमनिबा कर्फ्यू हयेंगी ओइना अयुक पुंग 6 तगी अयुक पुंग 10 फाउबा कोमथोले हारी अदुमपु मियोय मंगा नत्रगना हेन पुनबा चैनुंग नोंमै अमदी सिबे याबा खुसुखुलाई पुदुना चटपदी अदुमक अथिंगबा लेगनी हारी मणिपुर यूनिवर्सिटी रिजर्वेशन की मतंगदा मणिपुर यूनिवर्सिटी ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ना अकनबा खोंजंग चंगसिलिंगै चेरक असिदा यूनिवर्सिटी असिगी तोंगान तोंगानबा डिपार्टमेंट सिंगदा तमलिबा SC OBC अमदी जनरल गी मेहरी सिना UGC ना मार्च कुलुमदोइदा थोखिबा रिजर्वेशन की ऑर्डर अदु ngakna चटपियो हाइना मणिपुर यूनिवर्सिटी की A ब्लॉक ता थोमजिनदुना खोंजंग चंगसिंखरे मैरे अमना फोंदरपदा मणिपुर यूनिवर्सिटी असिसु सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमना फंगफम थोकपा चादा चामगी ग्रांट अदु फंगबा मरमना UGC की ऑर्डर अमदी गाइडलाइन सिंग इनफॉर्म थोए UGC की ऑर्डर इंद्रबदी वाकतुना एक्शन लखवहनना बहनगनी हाइके तुंगदा मैरी सिंह अमदी दिन सिंह याउना वाइस चांसलर गा पुन्ना वारी सानरबा मतुंग सुप्रीम कोर्ट ना रिजर्वेशन पॉलिसी की मतंगदा पीखिबा वर्डिक अदु फंगनबा होनबा ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री अमदी UGC ना हिरम असिगी मतंगदा सेंगदो वारोल अमा थोअनबा लोइनना वाफम असिगी मतंगदा एकेडमिक काउंसिल गी मिफमदा पुथोक्तुना खनरबा मतुंगदा वारेप अमा लौहननबगी मतंगदसु मिफम अदुना यानकी हाइरी नगदब नॉर्म्स कई चननी हाइदी स्टेट की ओइबा नॉर्म्स चनरोय मसीदा सेंट्रल की ओइबा नॉर्म्स कइनो हाइदी SC की 15% ST की 7.5% अदुगा OBC की 27% सीदा चनोना फजन इरबा पोछि फावदा करिगिदमक्तनो अखोइना थैदोगा अतोपा मीगी अखोइगी सिंपैथी हाइगद्रा सीदा चनगद्रा नॉर्म्स नियम सीदा चनदबिदा अतोपा ओंथोइसि करिगिनो असिगी मायोक्तने अखोइना हौरिबे हौजिंग असिगी मणिपुर यूनिवर्सिटी दा हौजिक रिजर्वेशन की मतंगदा तंगदु लेतादबा फिबम अमा लेरिबासी यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ना मसागी लौफम थोकपा थौदांग लौदुना मथौ तौदबदगिनी हाइना जॉइंट स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन कमिटी ना फोंदोकले मणिपुर यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी ना करिगुंबा अककनबा लूप नत्रगा
कम्युनिटी खरगी प्रेसरदा मसागी तौफम थोपा मथौ काउथोकलोइदबनी अमदी थिंथरोइदबनी डिमांड अमत तालिबनी हाइदुना यूनिवर्सिटी असी मुटपयाबा खोंथांग अमतदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी ना नाकोइनना सगलोइदबनी करिगुंबा थवोंग असी मखाताना अदुमक चथहंदुना यूनिवर्सिटी की एकेडमिक एटमॉस्फियर दा अकायबा पीरबा महिरोइसिंगे एजुकेशनल राइट हक्थेंगना अमदी नाकोइनना मतपा असी लेप्त्रबदी मदुदा थोलकपा अफफटगी डायटा मणिपुर यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ना पुगदबनी हाइरी पावी मराथन अतेमा ब्रेक अमता Oza Pain Relief Ointment Khwang naba kok chikpa tang chikpa phu naba ni singbada sinaba yarba lipsap drupna puthok saba Oza Delightful cupcakes with creamy vanilla filling from Winkies, the cake specialist. A magic mix of chocolate and vanilla marble cakes from Winkies, the cake specialist. Imphal East West amasung Bishnupur District ki oina Manipur government ki regular employees singda service loan lawbi khudong chaba pizari athuba matamda amadi araiba moong da lawbi bayagani enna akupa marol gi dama contact tobiu Imphal Finance Cooperative Thrift and Credit Society Limited Head Office Loklaubung branch offices Pauna International Market and Bishnupur Bazaar Bishnupur. Combined tutorials for CBSE admission open second batch class 12 5 months foundation course, second batch class 9 and 10 6 months foundation course, class start 5th May, second batch class 11 5 months foundation course, class starting from 16th June, class 9 10 and 12 2 months vacation course for Navodaya Sainik and outsiders, class starting from 2nd May. Please contact Combined Tutorials Office Sagolban Murang Leruk Machin Bus Parking Imphal. ब्रेक मतुंगदा तरामुक्चरी इम्फाल एयरपोर्ट एयर कार्गो टर्मिनल थमननबगी थबक अथुबा मतमदा पाइखलगनी हाइना कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजमना आईएसटीवी न्यूज दा फोंदरोली महान मखाताना हिरमसिग मरी लेनना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नसु इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट एयर कार्गो टर्मिनल अमा थमनबा मफम पीबदा अयाबा अमा लेखरबनी हौजिक फाउबगी ओइनदी एयर कार्गो टर्मिनल अमा सेमगकदोरिबा असिगी चपसाबा अपुनबा सेमफम कया ओइगदोरिबनो हाइबा अदुदी खंगमंगमद्री एयर कार्गो टर्मिनल असिना मणिपुरी मियामदा चाउना कानाबा पीगनी हाइबा वाफम थमलकली कल्चर से मणिपुर की लेरबे एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन सिददी यामना पक्नबा मो ओइरे अदुना मसिदी तोंगान तोंगानबा मनी इंडिया की स्टेट सिंगसिदा थाबदा नतनको अतोबा फॉरेन कंट्रीज दा फावदा अखोगी लई सिंगसे कोई थारगा अचोबा फॉरेन अर्निंग अम तौबा ngamgane आइदी खजे अदुना एयर कार्गो टर्मिनल से यामना मरु ओइबा अमा ओइ अदु मसिसु अखोय हनकी था सिदा सोइना सेंक्शन फंगनी सही सिदा अखोय साबा ब्रह्मपुर अमसुंग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी इम्फाल ईस्ट ना पुन्ना सिंधुना जस्टिस एंड इट्स इम्पैक्ट हाइबसिदा नोमगी ओइबा लीगल अवेयरनेस तौरम अमा ब्रह्मपुर अरिबम लेकाइदा पांथोक्रे तौरमदुदा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी इम्फाल ईस्ट की सेक्रेटरी ए नोतुनेश्वरी एडवोकेट टीएस राजकिशोर डॉक्टर उपेंद्र लाइस्रम अमसुंग क्लब की प्रेसिडेंट केएच विश्वामित्र सुसर याके रिसोर्स पर्सन सिंगना तोंगा तोंगा बहिरमदा वांगांग के नोतुनेश्वरीना मोब जस्टिस ना कैदोंगैदसु अफबा माइकैदा पुरपा ngamdri rule of law ngakna chatliba makai ekoi tangdu leitana leiba ngamgani phongdoki अखोई से डिस्कशन तौसी मधुगी अखोई से अखोई जो मधुदे यौक्शन लेहरगा अखोई पॉजिटिव ओइबा अप्रोच खनजी हाइबसे अखोई ओइबा मैतै हाइबा कम्युनिटी से मसे बैकवर्ड खर चटलेबा हौकिबा अप्रैल 19 उखरुगी लुंगहादा सीना फंकिबा थौबाल नेप्रा कंपनी दगी समुराय लापम जयंत शर्मा की मिसिग मरी लेना सेमकिबा जेएसी ना करिगुंबा मिसी असिगी मतंगदा चपसाबा लंगला लंजिन थिदोक्तुना गवर्नमेंट असिना पुथोक्तबा तारबदी हौजे हौजे रिम्स मोक्ता लेरिबा असिबा हक्चांग असि लौखिरोय हाना फोंदोरदे ngasi Manipur Press Club पाउमी सिंगा उनबा अमदा लेकिद्रबा जयंत शर्मा की लोइनबी एसएस रानीना हौजिक मपा लेत्रबा इमुंग अमदा ओइहोरिबा फिबम मसी येंबिदुना अजुमरान थिदोक पिबगा लोइनना गवर्नमेंट की माइकेदगी मतेंग पांगबियु हाइके जेएसी की माइकेदगी कन्वेनर ओइरिबी सीएच सुमिलाना फोंदोकिबदा उखरुलदा उ खाइबा चटकिबा जयंत अमदी महाका लोइनकिबा मिय अनि हाइबदी थवाल नेप्रा कंपनी दगी सगोसेम पाकपी अमदी
Charangpat maning lekaidagi Kharibam Rajen Elias Taylor anina hojik fawba imung asida wahai ama fawba haidaba asi nungaite masigi mathakta government asina lehoriba machamari amadi lukhrabi oihorabi mahaki loinabigi phibam asi ubiraga athuba matamda achum aran puthokpi baga loinana imung manungda pangbe aba mateng pangbiu haina phongdorali adagi like bigi siba habisi tamanga mutaba sarkar ki magi degi su siraga irana ina toktobase sida buji masa mari lai ni masa sina magi mapuroi budina usur raga no ni hentu mau te hinana bi sati ba matam sa masle ko sal pa khar duni ni ji ki mental to to ri ba je bai mapuroi bu sida sigi phibam sina ai ki mangda lai ba zain te ni noine bi boi se sigi sina tin to ka da ko sida sarkar na ngasai ki asiba du lang se thido pa amasu mai seng na mari makong do xyz sina smaina tawra me haibu masu ko da khangan bi ba pa je si CBSE na lauba Joint Entrance Examination Men's English ni Taruta Mai Paklaba School Education Department na sponsor tawwa Manipur gi Mahiroi Taramari Delhi Public School Gajapata coaching tawrunaba ngasi Imphal thadokre asagi mangal haina khangnaba akanaba khongthang ama lokhatuna khangalaba Mahiroi Yangkai Department na JEE ki damak mamangda tha ahum Delhi Public School da coaching taholubani Manipur gi Mahiroi sing asi NIT IIT na chingba Maming Leraba Institute Singda Changhanan Bapandamda Paikat Pakongthang Asigidamak Manipur government na budget lupa lak yangkai haptuna honakibani madugi mahi oina government school gi mahiroi taruk amasung private ki nipan punna mahiroi taramari joint entrance examination men's ta khalakibani mahiroi sing adubu ngasi education S ki director and Pravin department ki atai official singna Imphal airport fawba thindotuna yaipamangol PK Haukiba May amada New Delhi da pangthokiba Breno Brand New Delhi na sinba kumapan suba National Abacus Competition Festival da Manipur gi nagamapal dalaiba Breno Brand Center gi Tanusri Tongbram na makok taduna gold medal laurakle Tanusri Segarot Konjeng Hazari lekai dagi Tongbram Nicholson amasung RK Romi gi machanupini mahana gold medal laurakpada center asigi faculty members singna thagatpa phongdoli ngasi nimidang pung 3:30 chapa matamda Sagoban Nepra Manager mamang lekai da leiba adhikari mayum dinamani koba miyo amagi yumgi mamang da leiba Brajanat Kangsang manakta sakhangdaba singna langshilamba Chinese hand grenade amaleram ne hari bomadu yum adu da leiba laisam sanatomba koba ahal amana karino khangdabadagi makhongna kauduna yengraba matung lokhatuna yengbada bom oirambadagi police ta pau piraba matung Imphal police station ge team amadi bom expert sing laktuna bom adu lokhatki amaromda bom adu yumthangnabada lediba Dr. Purnima gida langshinba oigadoribra natragana adhikari mayum dinamani gida langshinba oigadoribra haiba imung manung anina chingnaba pokna hori Tadubi Kendra ki manung chana Gelnal Khulda Saba kilowatt chahumgi hydel power plant amangasi Kendra asigi MLA Francis Ngajokpana sangakre Tarmaduda Manireda gi director El Manglem Kuki NP Manipur gi president Hangkho Sai Haukip amadi khulgi luchingba kya susarwiya ke Francis Ngajokpana hydel power plant asina Gelnal gi yumthong khuding mai ngalhanba ngamlagani plant asi isagini khana ningthina yengshinbiu jakho tharang gi thabok paikhatpada miyam na sumateng pangadabani mayam gi afana bathabak thorom kaya leptana pakhat minasi haike highway yam bhari number 2 private school mission school yam lari number 3 communication su yam phai ai koi area da ti housing chalwa genel ti wei chong turibari thonglang da high school laraga fitness school amma bole de mokoi class metric pass obada laireba minga tanena class 11 12 dik da tamne duna ai genel da hap da ya de na su genel da higher secondary mu ka hape Manireda gi director El Manglem na kilowatt cham gi yangkai gi unit anina kilowatt chahum gi mai asi hauzimaki oina de khul asida piri mafam asida MSPDCL gi power station ama leirabadi makoida sinaduna miyamda mai fangana na bahonagani haike